Officer near. Officer near. I'm office guardian, no. Officer for the form. Oh, we don't be done. I'm just some shower. Come here, my say me bum office or cry. I don't want to see ya citizens. You mom no more you my day. And yamre. And I'm a boy. But we can say the other who will be a soccer chairman. Oh, be dear. Okay. So when you miss I Sophia friend Prophet Mikey. Yeah. So no. So for no preachy come on. Mo. What's your preachy umbrella? Yeah, Hey, so for me preacher. It's a way. Obako ho no na preach wa obako ha onwa. Ukwa ha onwa. Ada we robot. Oh, yes we robots. Yankopon etumi ode ama no. Oma na honde otim de esa. Ada. Ahonde we de mfiri nyame o. Ubegie di pass sofo no. Ubegie di pass cocaine no use di yadu. What's it? What's a shock? Me say you obi see you. Cocaine pa na sofo no ochi. And I want to preach 24/7. No murder. They can. We are sure. See. Musa asem na wo kan. Nya asem ketua. Oh. Asem me ntimi ntwam turo entu nipa kesi ese so. Adene mia na me say ochi. What's na ye frozen. Efre me eje. Okay. Na say officer me meboa on mum modern na mun ko no ofie. Say won bebi ote. Mun to na ofie. Na mun ko bo search. Se mo hu koke wo dem ho no ma ana mo hu koke wo no ho a mo me fa me nko. Okay. Na they say what bodin do? Me den me hu bebi awo. Oh, me dey kroma dey me nya yiraba. O hwehwe me a simple. Akura panyin o de ne beba. Di aso wanya san da ho no na wonya bisa se o hwehwe eje. O de oba na akura ya wo na to okro nya nante bisa no. No e popular. Boy. Tu de bon ho modin na de na hia me pa. So what you say, Mamma Catchon? Matty. But why are the only time was be out? And I'm saying information at the moment, I don't know. By me, can I no cry? I was body away the bema. Oh, where no time Busa which I no credit to do. It's why I dear power. In Suro, me pentama quincy. But unim, I dear me, Yana Michino. Send the panel work out watching the baby and I feel. Most and the move better me to. We are safe, Jimmy. We are safe. Ghana police every day. We are safe. Ya kuhumi bi say pan e body. Ntu de me ne me branch enso ahokohwe. Nti bi ani a obetime nka. Why? Nkona mo kwache. Mo officer nie. Okay. Ne ma chia police ni. Nkona mo kwache. Awu sofu. Wo sofu. Me the first ro na nya ya me ba fa form. Na fa no form. Na hwe ade open mu. Ye be duwa. Masa, information e puta me ni tema me de ba ha se. Office kra me pentem ene se ne sadia. Ma member na mfa fila ne me ma. Boys no. Yeah, me nyemu ba ako. Wow. Me hu ba ako physical se. Me hu age no. Wow. Like ewo hinfa. Wo se hu kra. Ba o chem be oti. Owo hinfa. Mo topo. Omo hono o se ewe mo onye duro na nya body din age a bia be kire. Wow. Bia be kire. But se yentimi take any movement bia. Ntinya botre. Na me mission na me ye no. Me boys into after that. Me abane ha ko e da arresting because since anya kan pe. Mo makan na mo beba. So, akawanti. Me tell am the fa ha no. Ko be pentem pa. Ati de waka ni. Mati mesre kwan akọ. Nti hwe nwu ye mame. Mati esa be hia. Mati. Nti wo gidi pa sa so for my ko betima yes ade bi. Me de menjindi. Debi. Police for no mo so mo bo asenhwehwe mu yo na nyame nipa de yen twantonto ne so. Sidi vai. What's up? I'm ready to show off na mo si. You dey say mo na mo ka. Mo bu amanfo no fa so a mo say shira wo mo. Na chama na ade wani kire he. Oh, me no be dey for work. Because of kwa so e don ni. Na chama Prophet Mike. Na ade nti no we yes ah.
mesa fro echi why wo be friend koso na ye ye say the mother pa nyina na daddy the whole world the internet so yeah dollars odoi na de no bo me din kakraka say na wa wonim de sie dada wo say busam se de tira me bo de say me fiti tu fu asori jako sofu one man church ko hwini enti say ko ke no otwe no akwakọ gina wiem no preach say amanfo yade he sofu Mike we wudini pa enti ko ke no wonom sofu ma jima ko fo gina nipa nim ne nipa ya ngetekiti be se dwe me si akwa mfiri nyame one man church wo mfiri nyame o me kan na unim de oye mame si wa hunu de asie odoi yen pente mu atayo ebi ampole anya no kre koke na wo kase prophet Mark action on twikoke no twikoke na eside na police for ekọ ne dem ko bo search ehu se koke ehye ne dem mo enye koke bi na otwe na akogya bonten preach madam for no ene no kre me no ananti bebre na asem bi ha me esa hye me so nimsa wo de wanu odu so wa de wanu twa from tete fanya asem adru internet so be da anya no kre posifu akwane dem akoyiko kebe sesei yesi wo twe bi enu wo hua bi na chese wo ba sori wa ye gase sabonsam bapani no se ni ne kokere se wo de yesa anya man odoi wonti me nyesa send me see Jesus Mike di pa de wonti me nyesa nti yentu ye bo ase na ye hwehwe mu yi na we de me njindi ye we de mu ha we kura de aye fan case efi ne kwesi aso dem hobio nkofo bi na bo me pa se me fa koke kwa hye sofu Mike edem no mo pese sofu Mike efri ekrom ha koniti nti me question no mo asa kuma tip off e mo meche sofu Mike nti sofu Mike on twikoke chane wo so ye wudini pa say na mo so anya che sofu no say me da me na o me da me na enye madam fo pa ne wa kasa se wanya dia me boso da me boso a kire me eso me te ho na esisi nsusu se minka ma oni ni pa maka kiro Nyankopon betwi aka ade a waye no chaman wo ye wudini pa me de me ka kire won say ko ne ko kana kure ne pa mu ka omonen nyenya sofu no anya sa ho to da na wo koke na wudidi agro no unim se Ghana hanom embra no echini sa ade no si esa so mu a ho ade ye de be je wo no na wo susu an pa se obia bo pa wo di koke kwa kwhye sofu ne dem am ya che no chairman tumika na ko na wo kana kure no wo na ko obi di bi ye wa anase ka wo bra ne sa sofu no a sofu Mike na ka enya wo de o so wo gina no ma se bibi hantel Nyankopon wo sere wo no so Nyankopon na etwe wo so efri ne kwe esiwo bio positive start ye hwehwemu omo pa dansefo ekwa ye yesina soro baba akono ukura na ya hotan ka correction ni e ba be yi wa danse do ko gina dakam me e ba sa misi wo e de hweye no esiwo bio uti de be ka kire on le fru kromu ame ba ko he obekọ de abo chenku dabi obolo wo se me nkoka ukura no me koka na me nya mane ana sesen na ti sofu na mane na wonya no de wo pe but wo de wo pese obenya mane me mama ya le ntina mama ye sade no obolo me ka che wo se me nsa nkoka obolo me nka sofu no o hawo na wo mu no onim se wo onim se wo but wo be ka che wade se wade nyini film ti no me be ba wo so na ba ma me so ne wo yire ne wo ma so ne wo fiefo no so wo de nturu bi kan kwara sisi ano me mama ho ato no ko sofu Mike de no so obolo on say me no kazaka say me yada mfopa enu nti na waka secret na kire me no fine me so me yada mfopa nti no ana me ka kire wo say sani e be ya Nyankopon enno ne won fa sofo no so nimi nti no wo de ko na ko kana kire ko kana kure no enna pastor Mark ya waji din de ene say de wo ye nyina na bibi hyase na de wo ye nyina say ye koke ya ho oden me ka bibi aka na na say wo si wo bi me ma positive na kasa won na ye yes Nyama papa. We ya sorry ba. Me cut and say we no de suma wo. We na akokoto ba. Me ka sam kira say wo. Ha, we ko bi ade na esi fi ha bi. Ade na kokoto. Odo e me si wa. So ba sa. Me ka sa ade ba.
better wachi wate bema me pe wasem why na oni bibi aya shada me yeshia me nim komo wate na me ma guidelines bi abetimi ni pedifo akoye de akotena se na se obetimi ko police station wono e fa enka nchire obusuafo enka nchire obi a debi wo hankasa wonko aye de ekọ onse me so me bi okin me se wo ya da be fa na wani chire so wo so ko asore on za okay tu dey be shia wa yo odazi baba mate e fa nyama ni agro mate ko wate mate Semena wa be jina hanim sei guys are munim nana awo oje o ide say de o kom na condemn fo ni bia aba so awo nkasa na o jina na o hwe are wa wadam hey fia kokura na ni panwe no ho AJ Elijah Iron Body how to win Raji you are so we and me bia no ho a wo osura ne takra emafo ene no kra ba de ba fo ni wi aso so boni o insuma bema eno kre timi amesa ko check bi na in fact many age hu ana why ade so say asem na ba ye no e prophet Mike asem no wan kan kire obi a na me nko a na waba mama ne na de na wo so anu krom nyafo de mo de aye prophet Mike a no ene wadamu no me nyin ni say na me adom na so free police station one ma kuro we mu pa de oba betra no mu bi because of a benefit say abo bia de ko ba bia na so badu ti sofo no so sa baba ka asa kwaje e ba mu fie ana mapam kwaje na manako ti me gide so oba yere oba free ana mako obore o se bia se de obi po wasama asem bia na se me de metim ka e na won so me no ananti bebre da bi ne kura so chire se sa lady na mo boa sa toni no emma mo de na mu kototwe ne baabi sa lady no ni nua na me hey asa tene hey tire be karon se hunu na o kana ntin watimi bawura e honum be kan se hunu se lady bia masa de o kana nkwase asem ye nim lady bia ho asem bia wote ye mo ye nim bia fa ho kwase asem na wo ne ye ka no sase we ba ye man kwa bontene anko kan chiro bi wa because me akasa no e ha me pa me didi kura me nya kasa asem ya e how me woni na wadi ni how bema enye izo senketimi bono verse cry ba na chi a academia ni nyina ka me boni nyina no kure enso enye sia wie we de ya utwu mutane abetron ye utwu mu ko esoro ba fom esia wie beba enye izo hello you are say je na say oh my mistake Mr. Onim brahman gona se why aha baby alas me kwaji so bolo no o discount ba na baby aha e hono ma why ti Mr. wa nyame adoma me pese wo de kabra bla wo ba na de misika na brem why say 4 minutes wo de nya hwe wo de fa brem why yo mo ama hona ase me nyanko me twon yo akoyi is mine ya bla be obi na me na tia na okay aba hey na tu wo formula e asem ko business bia no ha wasa me kase adwuma na hello officer I salute woni e fanako lady bay se ewiase ewuo eda enne se ewuo no mu be testi bia mo be ka bia hwe one by one mo cha kwasam na ja jimi no wo so asa opese odi e kasa ja na wo be testi ahwe one by one badam
wo nsɛm hu na odi no be free akɔ otie me na beka kyerɛ ne sɛ ɔmɛfa wo ɛnkɔ because of say kaya ho unia bi anaka ɛto no a na ka menyi ni sɛ ka bɛyɛ wo de na wo di sikachi ɔsɔfo a wo ne preachi wo ka bible ma no ɛde na sɔfo no wanya ma sika fia be ne wadi akyire ana enne hwɛ ba bia sɔfo no ɛda ana odi yaw ne yire ane ne ma ane na busua a ɔmo hyɛ na so ɔmo sika kakra no ene ɔmo ti ne suo me sheda me ne hyehyɛ ho wɔn na frɛ no wonim sɛ sika bi na ɛba ɛna ɔbɛ sɛbi wa kɔ da wagya na ho wo firi fia wo de besua nyansa officer fa no kɔ inti kyese me no wa ha nyina wo fa me ho pran obulo me ka sɛ mo kyerɛ wa ɛne ka ɛfa nyam sɛ ka me kan kyerɛ nipa wo bɔnti so ma me ka sɛ mo kyerɛ wo ma me ɛyɛ wo sɛ wo ka kyerɛ na me de ahyɛ me mu ho. Hey, gentleman. Obolo, take him. Obolo, quiet. Obolo, hey, Obolo, quiet. I just say, so for no crana crano. I don't think the no. Officer, Obolo. Hey, see me. The mechanic. So become a police station on Akasa. And let me tell you, hey, keep quiet. Anything that you say will go against you in the court of law. Officer. Officer, Fano, come back. Fano, come. If you see something, say something. Me baba tratra hono ma na wo am obi dis year akoya omu. Hey, asema na aka de sa no. Uko disika we yachi. Agi sofo ama. Hey, sika titini pantem. Wo ba ko da wagya na ho na ofiri mu fie a wo de besu anyansa. Na sofo no me bon paye se kuro we mu pa de e ma ne me ha no mu bi. Enam sofo no so ana ne pai bone na adum kakra. Na akopɔ de wana mo asiye. Sika kotoa we na akodi. Hey, wo obetem. Me ni wati kura me dan baabi na akira kuchira nko anu ankopa am wan ka no koto se me ka ho bi. Ehu bi penti na wo asere o je ne baabura. Wayi na nu ato nkyɛn. Akwasi da